Kako preživjeti u šumi, kako se snaći kada vam pri ruci nisu uobičajene stvari poput upaljača, kepo, kockice ili druga sredstva za paljenje vatre, a da vam je civilizacija kilometrima daleko. Upravo su zbog toga učenici Cambridge programa savremene gimnazije otišli u obližnju Beogradsku šumu i sa instruktorima i iskusnim ljudima palili vatru pomoću magnezijumske ploče i kremena. It's not complicated. You have to try it a couple of times, and it will maybe the first 2 times it won't function the way you want it, but the more practice the better you get, so I don't think that it will be that hard in the future. Marko je živeo u Njujorku i od malena je voleo da posećuje šume i tamo je naučio mnogo toga o preživljavanju. Over there, the woods are, believe it or not, much more wild because New York is not only New York City, there's acres and acres of woods. I mean, it's not even like they have coyotes, bears, and all that stuff over there. So you'd have to go with a shotgun just so you don't get killed or something. So that's pretty fun. So you need to be careful. Yeah, we usually went in groups, so it was okay. Ono što bi svako trebalo da zna je kako se zapravo koristi magnezijumski stik i kako najbrže stvoriti plamen. You just put some magnesium powder, I guess, on the leaf, and then you make sparks, and that will make it light up and make fire. And then you put some more leaves on it, and then put some small sticks. That will make the fire. Jedan čas imamo u prirodi, jedan čas imamo u školi, gde učimo razne stvari. To je preživljavanje u prirodi, bushcraft, kako zapaliti vatru, kako napraviti pripremu. Evo sad oni baš rade taj praktični deo u prirodi, kako zapaliti uz pomoć magnezijuma i kako napraviti pripremu za tu istu vatru. Znači od najsitnijih drvca do sve većih i većih. Kako obezbediti taj deo gde će da lože i na kraju ćemo učiti sa našim prijateljima ćemo učiti kako se gasi vatra. Samim tim tako će učiti kako se gasi vatra u nekim urbanim sredinama ili ne do Bog da ih zahvati u domu požar. Isto će to učiti. Onda je usledilo i gašenje požara. Protivpožarni aparati su bili spremni, a stručno lice pokazalo je učenicima kako se to radi. Gasili su pomoću CO2 aparata i naučili kako se sa tim aparatima rukuje.